okushara enguuto batandikire n'orwanya kinengo kuraba Kirehe okuza Kamuhogo mpaka Rugando mu gomboro ya Nyakajeme omu disitulikiti ya Rukungiri orwine oburingwa bwa kilomita 9.2 kandi n'orukumaraho miliyoni 21. Isaac Kaharuza ori omwezi wa Minisita Jim omu by'obutegetsi ahigira abatura okuresa oruguuto rw'okukora ebintu by'entunguka bakagira entashyo mu maka gaabo. Murabyemu emyani, murabyemu ebitoke byanyu muhingire, murabyemu ebihimba byanyu, murabyemu oburo bwanyu, mwene oruguuto rubagasire obwe ekimemba wa Parliament yagenderera ekyokubakorera oruguuto nibwo kyarabe kyashikirira. Ebyo byine birimu obyarugamu hati tukoreza business. Tukore ki? Tukore business turengu entunguka yazamu. Kaharuza yongera yagira ngo abatura bino obujunanizibwa okureba ngo oruguuto rwabo rwakorwa gye. Imwe abataka nimwe bakama b'umuhanda. Ohireye sente ni member wa Parliament wanyu Honorable Jim. Mwena bararebe rogo muhanda okugurasharwe nimwe. Yes. Nimwe murarebe kugira ngo go muhanda gwasharwa gye gwazarure ngo rumuru kugeraki urumuru kwetaga. Bamwe mu batura basimbe Minisita Jim ngo abo kube nguuto yabe bire ryo mu mbera mbi mbwene hato byakuterezubwa ebyemishuro byabo nibija kutambura kurungi. Bashaba ngo tutere Minisita abo kutwijuka tumuterera mu ngaro. Akinengo tibe turi kubo mu mbera y'enguuto bire tutaka ko irwo ruguuto rwitu abakazi babuzo mwirwara bamwe barakurema barukuza kuzara ushanga bamwe bafuna ubuzibu Gashakwa Dana basibye.